Akasvani Imphal Wahengbam Washington na pau pajeri ahanbada maruiba pau Manipur ki Lok Sabha sit ani ki mirepche sing pisinaba honare Lok Sabha mikhal ki matam naksilakpaga loinena Rajya ki district administration na mikhal da mathau tawgadaba miyoi singi training program chathanari Akoibe ki phibam da sogandana Lok Sabha mikhal pangthoknaba election commission akan bathabak paikhatli amasung Meghalaya ga laibak asigi sohor mangaga gi marakta leptaba direct flight service laihenaba Rajya Sarkar na thorang tawri Manipur ki Lok Sabha sit ani ki mirep che sing pisinaba honare Outer Manipur Parliamentary Constituency da mirep hoinaba Naga People's Front NPF ki mirep ke Timothy Jemik ki mirep che ngarang pisin khre Manipuri film ki saknai actor Kaiku haina sukhangnaba RK Somarendra sungarang Manipur People's Party MPP ki tiketa Inner Manipur Parliamentary Constituency ki damak mirep che pisin ki Tangkak ani thongna pangthokadaba mikhala sigi mirep che pisin bagi hayang aroiba numitni scrutiny hangchit tawgani Haujik phawbagi oina sarkar pairiba Bharatiya Janata Party ki mirep kanana oigedage haibdu laukthokpa leitri amaromda Birodi Congress ki oinadi Inner Manipur Parliamentary Constituency da Professor Angomcha Bimol Akoijam amasung Outer Manipur Parliamentary Constituency dana hanigi MLA Alfred Kangam Arthur thadoknaba thorang tawri Lok Sabha mikhal ki matam naksilakpaga loinena district administration na jila da mikhal da mathau tawgadaba miyoi singi training program sing chathaba hore Kangpokpi jila ki oina numit marini chathagadaba polling personnel singi training program ngarang dagi Kangpokpi district headquarters ta hokre tha sigi kunmapan phawba chathagadaba training program achida punna polling personnel listing amasama kuntrataret yaugani masigi manungda chatruk yankhai mathoi na nupini aduga samri marphutaruk na nupani ngarang ahobu numita polling personnel kun training PK. Inner Manipur Parliamentary Constituency ke Expenditure Observer Oiriba Praduman Badari Prasad Minana Sababati Oidana Nodal Officer Sing Yauba Mifamama Ngarang Imphal ke Lampial Pataleba DC Office Complex ta Pangthoki Zamanaba Mifamama Shu Imphal East ke Porompa DC Office Complex ta Ngarang Pangthoki Lagliba Lok Sabha mikhal amadi Rajya Kharagi Vidhan Sabha mikhal ningthina akoibagi phibam da sokhandana pangthoknaba election commission na akan bathabak paikhatli commission na mikhal gi thabak tawriba miyoi sing amasung rajniti dol singda voter list amadi mikhal ga mari lainaba thabak singda yariba makhai sijinabagi chang hantana ba khangali Mikhal ki body asina e-book amadi e-document sing sijinabaga loinana sijinari batse gi nakal animak namduna yariba makhai che changhandana ba hona na ba so hairi amuktagi hena sijinaba yadaba makhal ki plastic sijinadana ba tongan makhal ki dustbin sing thamna ba su commission na hairi akoibe ki phibam da sokhandaba makhal ki gari sing mikhal la sijinaba da su commission na pungning thawgali Assam da ahan batang ki Lok Sabha mikhal ki mirep oigeda ba tongan ba rajniti dol singilu sing basing ngasi makhoi ki mirep che sing pisan naragani kendra ki mantri shu oiriba BJP lusing ba Sarbanan Sonowal na Dribugor da ngasi mirep che pisin gani Congress ki MP Gaurav Gogoi shu mirep che ngasi pisilagani Meghalaya da hojik Congress ki MP oiriba Vincent Ais Palana Silong Lok Sabha sit ki damak ngasi ma ki mirep che pisin gani Voice of People's Party ki mirep Ricky A.J. Sinkon shu ngasi mirep che pisin gani. Rajya du ki Silong amasung tura Lok Sabha sit ani ki mikhal ki vote April taram apil da thara nagada bani. Nagaland da amatangairaba Lok Sabha sit ki mikhal ki vote ki damak People's Democratic Alliance PDA na makhoi ki vote komba ngarang dagi haukre. Mikhal asida hanagi mantri amasung hojik na mukhyamantri ki advisor oiriba Dr. Sumben Muribu sungshina bakangbu PDA na makhoi ki mirep oina thagali sungshina bakangbu asida Nationalist Democratic Progressive Party BJP NCP JDU RPI Athwale LJP Rambilas NPP NPF amadi Independent Party yauri Sikkim da Sikkim Krantikari Morsana Rajya Vidhan Sabha mikhal thagat kadaba makhoi gi mirep punamaki ming amadi amatangairaba Lok Sabha sit ki mikhal thagat kadaba miyoi laukthokre Karnataka ta Lok Sabha mikhal mangoinena ke RPP lusingba G Janardhan Reddy na maki dol hupna Bharatiya Janata Party BJP de yaushin khre mahangna karigumba sarta amadi pham amata yaudana BJP de changkhibani
कांग्रेसना लोक सभा मिखल की मिरेप ओइगेदबा दोल की मियोय मंगा की मिंगसु नौना लौथोखरे निपाल सुबा बिहार रेजिमेंट ना ngarang Imphal East जिला की मफौ बाजार अमसुंग मफौ कुकी विलेज अथि हुंबगी थबक चथबदा खुसु खुलाई कया मरुम फगले मदुगी मनुंगदा कंट्री मेट लॉन्चर अमा पोखाई ड्रिबा मोर्टार बॉम्ब कुंट्रा निथोय हैंड ग्रेनेड अनि पंपी मोर्टार अमा 303 राइफल्स की कापथोखरबा एम्प्टी केस कुंट्रा मापल अमदी हेरोइन पाउडर ग्राम कुन याउरी ताबिरिबो पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी मेघालय सरकारना उमरोई एयरपोर्ट तगी लेबाक असगी सोहर मंगादा मरक्ता लेप्तबा डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस लैहनबा थौरांग तौरी सरकार की पाउना हाइबा फ्लाइट सर्विसिंग असिना उमरोई दगी दिल्ली मुंबई हैदराबाद बेंगलुरु अमसुंग चेन्नई यौगनी मसिगिदमक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ना टेंडर कौख्रे हाइरी बीजेपी की मिरेप ओइरिबा कंगना रनआउट की मतंगदा येतनदिंगाई ओइबा पोस्ट थागतपगिदमक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ना सुप्रिया श्रीनाथ की मथक्ता वाकत अमा थांगतख्रे सोशल मीडिया दा थागत वारोल द कमीशन हाई कांग्रेस लुसिंग बीएससी की वाफम अदु नुपी की इज्जत सोकपा वाफम ने कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ना इलेक्शन कमीशन दा सुप्रिया श्रीनाथ अमसुंग एस अहिर की मथक्ता खुदक्ता थबक लौखनबा चिठी थाख्रे मांगना हाई अखोइना नुपी खुदिंगमक इकाई खुमनबग लोइनेना मखोइगी इज्जत सोकपा थबक तौरोइदबनी मरक असिदा सुप्रियाना थागतखिबा पोस्ट अदुबु बीजेपी ने सुकन्ना यानिंगदबा फोंदोकली बीजेपी की नेशनल इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की इंचार्ज अमित मालविया ना हाई कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गेना सुप्रिया की मथक्ता अकनब थबक लौखतकदबनी केंद्र की मपाल थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नगरंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग उनदुना इंडो पैसिफिक अमसुंग नोंगचुप एशिया की मतंगदा मखोइगी ओइबा मोट कया फोंदोकनख्रे सोशल मीडिया दा थागत वारोल दा डॉक्टर जयशंकर ना हाई सिंगापुर की प्रधानमंत्री असिगी वाखलोन अदुना मतम पुंबदा लैबाक अनिगी मरी हेने चेसिल हलगनी मांगना हाई मालेम की हौजिक ओइबा फिबा मसिदा सिंगापुर की प्रधानमंत्री असिगी वाफम भारत न लुमना लवी डॉक्टर जयशंकर नुमित हुमनी की खोंगचता हुजिक सिंगापुर दा लैरी मांगना सिंगापुर की विदेश मंत्री भी बालाकृष्णन गसु उनदुना लैबाक अनी की फगलकलिबा मरी अमदी टेंगबांग पिनबा हेनगलकलिबा सिगी मतंगदसु वारी सानखी इंडियन कोस्ट गार्ड ना गुजरात की पोरबंदर दगी चौराकना किलोमीटर यांखैरोम लापा समुद्र की सरुक्ता भारत की nga फाबा सिंगी इसिंग दा लुपखिगदोरबा ही अमदगी nga फाबा मियोय मंगा कनबा ngamkhre SOS कॉल अमा फंगबदगी कोस्ट गार्ड सिंगदुना मियोय अदु कनबा ngamkhibani कोस्ट गार्ड की जहाज C-16 ना अतेन मतम की मनुंगदा लुपकदोरबा ही अदु की मनाक्ता यौरक्तुना मियोय सिंग अदु कनखी थासी की कुंदसु इंडियन कोस्ट गार्ड ना कर्नाटक की कुंदापुरा समुद्र खुंगबान मनाक्ता मियोय निपान कनबा ngamkhibani मेट डिपार्टमेंट हाइरी अरुणाचल प्रदेश असम अमदी मेघालय दा ngasi अकनबा नोंगचु रबियाय मणिपुर नागालैंड मिजोरम त्रिपुरा सिक्किम नोंगचु बांग्ला की हिमालय की सरुक अमदी गंगा मपान सिंगबा मफम सिंगदा ngasi मयाय ओइरपा चांगदा नोंगचु रबियाय भारतना पाकिस्तान बु टेरोरिज्म छौगली हारदुना मराल सिरदुना इस्लामाबाद ngamkhai lanna Jammu Kashmir da terrorist attack chathaba lepnaba khangangadabani haina Geneva da pangthokiba United Nations ki chamani phunipan suba Inter Parliamentary Union gi mifam da phongdokre mifam aduda Rajya Sabha gi deputy chairman Harivansh na hai matam kaya gi mamangdagi Islamabad na terrorist sing saugatpa amasung mateng pangbagi thabak chathaduna lakli mahangna hai UN Security Council na aina yadaba lupni haina lauthokiba terrorist kaya Pakistan na saugatpagi wafam leikhre अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना मणिपुर की लोकसभा सीट अनी की मिरेपसे सिंह पिसिनबा होनारे लोकसभा मिखल की मतम नक्सिलकपगा लोइनाना राज्य की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना मिखल दा मथौ तौगदबा मियोइसिंग की ट्रेनिंग प्रोग्राम सिंग सथनरी अकोइबगी फिबम दा सोखंदना लोकसभा मिखल पांगथोकनबा इलेक्शन कमीशन अकनबा थबक पाइखली अमसुंग मेघालयगा लैबाक असिगी सोहर मंगागा की मरक्ता लेपतबा डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस लैहनबा राज्य सरकार ना थौरांग तौरी पाउ लोइजरे